Once again, welcome to our Charushi program of Impact TV. Charushi ki thauramda mayambo mukahanna taram nokcheri ngasi aikoi ki thauram gi damak aikoi namuk leizariba mafamasi ya school chinga kham leirak machinda leiba soku imphal dane hairiba mafam ase Moirangkhom Kabui Khul gi hek mayok nabada adum building sigi khwaidagi mathak thangba sarukta oigadoine mafam se mayamna shu adumak yamna pamnaba social media da kaidam influence leiba mafam makhak oiri hairiba mafam sida kari kari no makhoi gi special sing leiriba se haibudushu mayam punna amuk yengminarasi. Soku Imphal da moigi amna special oiri se sigi platter ke kaida sinaiba cheng sing se sise khoi Manipuri gi rice oi doine and then sida moigi meat ki product sing sausage oi beyai seasonary meat sing se loinamak moigi in house ngak tani ba aduga sida moigi khoina sausage oi beyai meat oi beyai smoke tawri se yam lightly oina loi smoke tawe ba haidi flavor da yam overpower tawsan ba dumai nam ta tawde and then in house ngak tani haizaba do ko aduduga moida special id menu sida tongan tongan da mayam leire sum har kan da smoke pork momo gumba dagidi platter da makhan makhan ko aduduga beverage ta su hot oi bai cold oi bai loi mak phange si makhal myam sa herbal su dum yawe ko moi gi se and then haimang tamarind iced tea hai sida yauri myam si shu loinama adum in house oi doine aduga akoina juice ta hai taraga su extract na taba fresh oina squeeze tauba aduguma myam yawe yam yaure haidi makhan makhan myam amma ko adum choice myam amma haidi isai sai apa mai matung in loinama yarani mayam yame uzik khoina order pi ki bado haidi haidi tongan ba hanana haidi dum thengna da ba to pam thengna da myam yawe bo ko duna khaga loi mak taste tawraga yeng sena loina mak haidi khara yeng na bai na loi mak khai bane ado kaino dagi haura age chak ki sidagi platter se thali sagi haura age so sina chicken oi doine adu sina beef ne so chicken hana yenge chicken se yaw se yam yaw ko ma khel ma thang thang ya ke si singju ne si singju male
Sina just how the ngau boil tawraga shredded tawraga tawba singju ne sisina kaino how the khara ngau thokpa mal yam hawe sima de pork naga sake ta sak hai bin Marak se bora so yawe sa fritter sai tare si fieng je Yam hawe si jo Okay si loina mag taste tawre do yam bani na khara dum loi taste taw se boko hana or si amu genge si na beef ki meal set oi doine Today gravy yawe ko sa chang mahi yawe skeno yawe singju adagi ngasai som de yaw ki ba salad to du chak manai na yawe sidana chicken oi da bagi chicken skin ke game te yaw dress na so si hana kitang log thage wow beef chunks si hawe ko se Sige taste na like taste of the hills ka hider yam chamba mahaw aduga dum maning damagi kano mayaw bodo ko yam cham na haw bodo adumai na oye hadi thau gum yam henjan ba spices yam henjan da bida adumai na thong ba cham thong ge type da meat hai bai wan ni ko simyam the greens lo yaw ko hawai maton and taste so mayang ton gi mahaw ju phang and then do sure makhan like beetroot yawe no sa mayang ton yawe kobi carrot hilau this is not more dried oiba beef oi doine and then chak yawe ngai sa dako keno oi doine ngari ga ting umoroka maya me pamale Sumaina pickle oi base haidi chaka dum chaba kan hawi dana ko ai smell do yenge ko khara strong oi and then sisna peno prawn kazingi pickle oi do ba morok pa mami dia yamani ai su pa me ba chak to yam ho dre ba si je na Yam kre do ine na sari de and then sisna hawai zarga moroka hawai jar sai haidi dried ni ko This is more pork momone so she lau thage and then say vegetable singju oi doine thambau nakupi mangan chana yam khre machal se singju gi mayan hai baduni and then singju sisina kaino kaleza adagi makan kai ko innards hai tar chicken innards ki singju oi doine Lothage and then sisina kano moigi in-house sauces ko ma sizu khara haidi special ne amna salad oi doine ba sauces se split se thanbu thanhi dore ya haidi hap loi maksu doi kanda sise chili garlic oil aduga chili oil tawraga semba kano oi doine sisna noodles oi doine Kadang hana lauge ko taste to hire ke ba hana ko
and then simaga wali to si shai da sum thangzal ase se di lau thadra su ko duga yeng ase mai te ase momo se hana try tauge ko si is smoked pork oi doine filling se aduga sida kano yai se chutney ne ba green chili male mane si ga taste tauge ko pura tonga le momo se de hu hao ma hai di kai no cái type da tau re chuman mana dre karai da phang de no si momo le phang ngar we do ai bo hai zau hai ra badi sisna tomato duga red chili kai myam yaw ma le garlic shaw ma le manam do khara like test tau ra ga yeng Sisina, chili garlic noodles tune. Spaghetti ki mo unge ni chai se. Tongan ba taste sama phang ya. Hidang smoky oil ba lumai do ba and then chili oil gi khara magi aroma do manam nungsi ba do adu su phangya haimang tamarind tea oil doine ba kaino ne ko cold oil doine si je hot nate ku hao ma si jam hao e adu si da soku gi oil na su kaino ne ko si je special haidi moigi sida katang phangboy do ne to pada phangoi and then sisina chicken cheese pops haibra do hai cheese yaw do ne ko bite loge wai mayo ne ketchup ne cheese yawe ba kitang ingda gare ngalam da hadi ai do ai ni expect ai do ai nga cheese pun lak ani sine ba lak tre but yam hawe ingda gi bai ne do budi cheese yam phajana yawe sab manung da so kaleza and makan singzu amug yang zarage sawe Sige, chicken in nuts na, beef na, sige chicken siga. Chop mana ba, hide morok met pa da sa tongan hapo oy doy ni sise. May taste. And then finally sauces se. Taste sauces matandahan tawag. Hawe sauces ki magi meat se grind tau bagi haidi kai haini texture ama consistency malai da nako adudo yamna smooth oi ba soft oi boy haidi chawna yaw da bai type da ba yam fine oi na oi bagi da ginger green tea ne sina siso hawe so ngasi mayam se yam hawe adu aigi favorite oina keno se hawe ngasai gi sigi pickles se platter de yaw pickles se mayam hawe aigi oina
and then noodles sisu taste anobo oi adum pame and then smoked pork na first takre smoked pork ki momo se haidi atopa mafam amta da su haidi sigi filling so ibse manung da oi base smoked pork na go oi base phang de da na ko and then beverage si je haimang tamarind tea cold oi doine si sina si simaga tam sathi na hawe aduga ngasai dagi sigi taste mayam se haidare signature oi ba taste amadi laiba mafam sigi oina si shu magi oi ba kai haini secret ama laye ko sida sizinaba ingredient ama machal lama haitare so secret ingredient oi doise haidi mayam sida tongan ba taste ama pi doise sise kaino haibado ai mathang haijarake ahan bada akoina sigise chicken chili oil oi doine ba si jeng saigi noodles ta hapado oi doine aduduga like salad oi be ai amo oi be ai aduda garnish oina su sizinai haye ko sise moige aduduga sisina prawn chili paste oi doi ba prawn chili paste se kaino da yaw khibado ngasai khoigi ngasai gi beef ki set ama lakhibada condiments hum lakbado aduda prawn chili paste se malaire aduduga sigi spicy soybean se sishu yawe ngasai hawai jar gi do sise mayam ne am pam na bane aduga sise kaino mustard oil infused slow cook king chili oi doi ne ba do ngasai gi dudana sije like mayam na morok yam saman bagi ngari hapaga like anova version ama puthok pane na haye aduga sigi sisu chili garlic paste se noodles hobada seasonary se chili garlic paste se oi doine ba sisu and then hojag yam pam nei se dry chili chutney amet pa mix se akoina like picnic kumba chat pa hairo adagi atopa mapan da haidare laiba matam da ngari guma kai gumba or kitang ready to use oi doine si jaidi thapa kumba nang narta boy darga su sigi mix sida dry chili chutney mix amet pa mix haisa thoi drink singjugi oi dar ju thoi drink beson and then moro ngari loin mak tawraga dry oi ba version ne ba si se aduga ising kitang khak hapaga dum morok amet pagi type ta on doine si se so si mayam se loina mak si de use the way and then ngasi sauces oi be yai meat oi be yai everything in house ne haitare aduga ai ambana taste sum aigi opinion da ko haidi taste of the hills haina adumaina oina haininge haidi mahause yam tongan ba makhak phange chamtak kai haidi loimak sure kitang yak pasu kitang chambasu adumaina loina mak sure haitare so ngasi gidi matang swaida loisinjarage aduga mathanggi akhoi gi amuk charusi episode ki damak mayam ngai duna leibiramo aduga mayamna akhoi gi charusi thauramasi da chathaningba mahau tanghaningba mafam sing leiraga su comment da duma khaibiramo akhoi na shoidana maki chatna ba hotna jage mayam bo muka hanna khurumjari